Dobar dan, dragi gledalci, naši verni pratioci, Srpski kolporter, 141. emisija, Saša Rudić, Vilibal Derić, autori u razotkrivanju izdaje kriminala, organizovanog kriminala, zločina, medijskog genocida kroz ove novine, Vučića, njegovog kartela, lažne opozicije i tako dalje. Pomaže Bog, mili moji youtuberi, facebookaši, teraši, dobrodošli u 141. Srpski kolporter. Ajde vidimo. Prvi. Da, ide to, lagano. Da. I jedini smo sad ostali što se tiče istine. Pa dobro, to nije na nama da dajemo te ocene. Ajde vidimo šta smo spremili. Pa evo, današnji naslovi su puni bombi i tako dalje. Ovim dojavama o bombama u školama i javnim mestima. Međutim, ja bih nekako, da ti kažem, ako možemo da krenemo sa nezavisnosti Kosova, koju, evo, vidimo da su predloženi... To ne postoji. Da, ali predlažu tamo u Savetu Evrope i tako dalje, da postaje kandidat i jer Vučić je izašao i rekao, pa je sad ovo, da je time grubo prekršen, znači Kosovo je prekršilo Vašingtonski sporazum, grubo. Pa što si ga potpisivao uopšte? Kad ne smiješ ni po zakonu, po ustavu, a posebno po rezoluciji 1244. Okej, ajde, šta misliš o ovim dojavama za bombe, bolje rečeno? Ovo što se tiče, ajde sad početi se tu temu da završimo za Kosovo, dakle... Ja ne mogu da razumem sada Vučića kao predsjednika države koji je napravio srpsku listu na Kosovu. Ubili su Olivera Ivanovića, naravno, da bi to što lakše prošlo tamo, što bezbolnije. Dva najveća kriminalca, Radojičić i Veselinović, disciplinuju Srbe sa Kosova, tuku, mlate, određujem kako, šta i na koji način će se raspoređati novac, projekte od vlade Republike Srbije, novac koji se izdvaja, njih dvojica, tamo rade što god hoće s tim parama, a sve to zbog čega? Da bi Vučić prodao Kosovo. Sad, dobro, to će pitanje doći svakako jednog dana na red. Imamo mnogo tu još pod priča nekih, hajde da se ne bavimo sad sa svima, ali glavna centralna priča jeste rezolucija 1244, kojom je Kosovo celom svojim teritorijom pripalo Republici Srbiji, s time da se poštuju prava manjina nekih kao što su šiptarske manjine i ne znam koji tamo sve nema, turske, romske i tako dalje i tako dalje. Dakle, nepoštovanje rezolucije 1244, evo mi upozoravamo to već jedno duže vreme, dovelo je do jedne veoma nezgodne situacije da sada maltene nijedan potpis na rezoluciji 1244 ne važi, a potpisi su 5 najvećih sila koje konsenzusom treba da promene stanje na Kosovu. Konsenzus znači da su svi, znači, ponovo se skupili i jednoglasno se dogovorili da to stanje može da se promeni. Naravno da Amerika ne poštuje nijedan svoj potpis ni na jednom dokumentu. Evo vidimo sa Daytonom kako to funkcioniše, vidimo sa raznim drugim. Videli smo kako je to funkcionisalo u Ujedinjenim nacijama kada je bilo pitanje Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Vidimo dosta tu problema koji su proistekli iz, znači, jednog faktičkog, zaista, gaženja međunarodnog prava u svim mogućim oblicima kako može neko međunarodno pravo da se zgazi, pa čak i bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije od strane NATO pakta, takođe bez odluka članica Saveta bezbednosti. Vidimo sada kako se spremalo i šta se spremalo u Ukrajini, evo to će isplivati za koji dan i tačno šta su tamo radili. More jednog dokumenta koje je skupljeno o kriminalu, dakle, čitava jedna priča, pogotovo nakon 1999. godine, vezano za Kosovo, to je pokušaj da se pokradu rudnici na sve moguće načine od strane Nemačke, od strane Sjedinjenih Američkih Država i od strane Velike Britanije, čak i Francuske, ona ima svoju interesnu zonu u toj pljački. I to su sve, te sve pljačkaše koje se nabraju, to su sve navodno Vučićevi prijatelji. Dakle, jedna veoma
neprijatna situacija po Vučiću, jer će on zbog toga svega morati odgovara jednog dana. Ja sam siguran da nema toga mesta na planeti Zemlji gde će on moći da sakrije. Pričamo sad o opštem kriminalu koji čini, znači ne samo o gaženju međunarodnog prava, ne samo o prodaji vitalnih nacionalnih interesa Republike Srbije, ne o samo uništenju privrede i privrednih potencijala, uništenju armije, vojske, policije, uništenju svih institucija Srbije, školstva preko Miće, Megatrenda i ostalih indijanaca, Žarka Obradovića iz SPS-a, Ivice Dačića i svih ostalih razbojnika koji su bukvalno prodavali na pijacama stručne diplome i tako pravili jedan kadar, po znacima navoda, visoko stručan, koji nije sposoban čak ni šibicom da upali cigaretu, kamo li šta drugo. Dakle, imamo sada jedan zaista neverovatan sled događaja koji se završava time da predsjednik države Srbija, izabran opet još jednom izbornom krađom uz pomoć Đilasa i Marinike Tepić, to naravno većina javnosti nije čula kad smo je bili pričali u zadnjih nekoliko godina ko su i Đilas i ko je Marinika Tepić i ko je Šolak i tako dalje, i ko je Bogoljub Karić i ko su svi ti banditi koji podupiru razne pljačke i razne mahinacije, pa i čak i izborne, predizborne. Šta je to Republička izborna komisija, kakav je to skup bandita? Dakle, to je sve prošlo tako kako je prošlo, da je predsjednik države Vučić zaključio pre neki dan da Srbija može da izvozi žito i kukuruz i ne znam šta, a naročito Albancima, pazite vi sad to, a da će doći vreme da će maltene da se umire od gladi za par meseci i tako dalje, ove zime ili već ne znam šta. Dakle, zamislite vi tu bitangu koja to uspe takve dve različite stvari da izgovara za 2 dana. Pogledajte na kojim je on lekom i kakav je to psihopata i šta ova promjena vremena znači za te ludake koji nisu vezani i šetaju se nevezani gradom Beogradom. Da, za njih je priznanje ili predlog da Kosovo uđe u Evropsku uniju, da priznaje se kao zvanična država, kriv je lider, kako oni kažu, od Narodne stranke, koji kao Tadićev savjetnik traži od Putina da nastavi veto na rezoluciju o kosovskoj nezavisnosti, a sada bi da se nametne kao zaštitnik Srbije. Mi smo to pričali ne znam koliko puta već. U svakoj emisiji, kolika je izdaja, znači svi demokrata u ovom demokratskom vremenu. Pa evo, videli smo Ivica Dačića šta, pa i on je isto jedan bandit, jedan debeli narkopudlica Šarićevog narkokartela, koji je potpisao te briselske sporazume na kraju krajeva sa Hašimom Tačijem uz podršku Aleksandra Vučića i tako dalje. Evo sad ima i naslov da će ga Vučić i dalje držati u vlasti kao Dačić novi šef policije. Pa zamisli kad postaviš sada već 3. put za redom postaviš kriminalca za šefa policije, to je stvarno strašno. Pa da zadbije, Darko, ovo to mora, pošto su Darka stavili mu, uhapsili ga, u stvari, prvo ga oslobodili, taman su pomislili svi da je sve okej, znači cela politička elita, cela ta tajkunska elita koja radi u Srbiji, koja je prala novac za Darka Šarića, pao je s kamen, ono što kažemo, sa srca, međutim, evo, došli su Interpol, to je Vučićev nivo, znači, to je Vučićev nivo, znači, njegov maksimalni nivo, kolege, prijatelji, druga je diler droge i to je stvarno, evo, pogledaj Zvonka Veselinovića, Milana Radojičića, Ivicu Dačića, Aleksandra Vulina, pogledajte sve te bandite, pogledajte sad kako i na koji način to funkcioniše, to je više nego strašno. To je znači više nego strašno, to je dakle, takva nam je država, nažalost, tako je državu napravio Vučić. Jednostavno, svima odgovara taj kriminal, neću pričam kome je šef Privredne komore, koje znanje ima, kakvo iskustvo ima i čime se on kvalifikovao time što ga je, da izvineš, naguzio tamo neki nemački ambasador, da mu je to jedina kvalifikacija da bude neko i nešto u ovoj zemlji. To je stvarno, mislim, pazi, to je užas jebote, to nema nigde bez u Srbiji. Ali dobro, to je tako, šta da radimo, idemo dalje. Uglavnom, evo, naveli su šta je preko Wikileaksa, navodno informacija su, a šta je s onim informacijama Wikileaksa o Vučiću kao izdajniku, ratnom huškašu, koji je sad predsjednik države gde vidim da radi za strane obaveštajne službe. Pa si čuo Đukanović, ovoga advokata?
Ovoga Bizona. Da, Bizona. Jesi ga čuo? Nisam ga čuo. Ne mogu da ga gledam. Pa ne, gde treba za domaće izdanike da čuješ šta priča čovjek, jebote, pa to je strašno, da on kao, znaš, sada kao ne zna ko je Amadeo Watkins, on kao ne zna ko je nešto snimio. A ne zna da sedi u vladi. Da, ne zna ko je uređivao vojsku i policiju, ne zna da ima NATO kancelarija u generalštabu. Sve on to ne zna ko vodi BIA, zamisli, a on kaže, ovi koji sredi sa strancima, pa to treba pre po kratkom postupku. To bi da su teška vremena. I rat Rusije i NATO je taman takav da sad svako želi u nekoj zemlji da ima svog kadra negde. Svako ko radi za bilo koju drugu državu da se proglasi za veleizdajnika. Čime da radiš za Srbiju. I da bude uhapšen. Da bude uhapšen. Zato što to je izdaja. Ko si ti da radiš za Ameriku? Ili da radiš za Francusku, ne, za Rusiju? Si ti normalan? Ide priča kako Vučić čisti proruske kadrove po vladi i bezbednostnoj informativnoj agenciji. Ne znam šta se tamo dešavalo, otko znam, gledao sam neki YouTube i kaže, strašno čiste se proruski kadrovi. Pa čekaj, si ti normalan? Kako možeš da budeš proruski kadar, a da budeš u vladi Srbije ili da budeš u bezbednostnoj informativnoj agenciji? Kako možeš da budeš proamerički kadar i da budeš... Si ti lud, bre? Ja se nadam da će ova vlada sada biti sastavljena tako, se biraju srpski kadrovi. Pa ćeš ti da pogineš za svoju zemlju da radiš i u njenom interesu. A ko se primeti da radi za Amerikance, da radi za Nemce, za Ruse, ideš u zatvor. Opet njegovo, jel da? Pa budala, bre. A on se ne pita ko njega plaća, na primjer. Da ti isti stranci plaćaju njega, ti špijuni i tako dalje. Znači, one toliko lažu, to je već bolest. Nije to bolest, pa lažu. Zna se, zvanično piše kancelarija NATO, admiral taj ili general taj, pridružena kancelarija generalštabu, zna se šta je radio Amadeo Watkins, zna se kompletna istorija njegova i da vodi policiju. Znači, Vučić samo jedna mala sluga koja eto tako izlazi kao PR NATO-a i ovih kao namesnik zapadnih osvajača da sprovodi volju njihovu i politiku. U otimanju, rasparčavanju zemlje, Srbije, što kažeš ti, rudnike, prirodna bogatstva, vodu, sve, evo, bilo, kako piju Rosu slatko? Ko? Vučić. Pa šta će? Sa američkim ambasadorom. Pa dobro, kupila... Za američku vojsku. Kupila je Coca-Cola Rosu. Vodu, jes. Katastrofa. Ja se sećam to, ta Rosa je jedna od najboljih voda u svetu, sigurno, najkvalitetnijih. Ima, to je prosto jedno blago, znači to je Dragan Tomić, vlasnik kompanije Simpo, napravio. Ceo taj sliv je iskoristio, 650 metara nadmorska visina je tih izvora, znači iznad Vlasinskog jezera. I u jednom momentu je Dinkić ucenio da će da rasturi Simpo ako mi ne prodamo to. Baš me čudi da je ucenio. Pa i na kraju rasturio Simpo, odmah ti kažem, tamo raznim... Sa Vučićem zajedno. Pa nije doveo neke Tomićeve direktore da budu drugi Tomić i neke budaletine, da ih ne nabrajam sad, to su takvi idioti, da je to strašno. I uglavnom pod vojstvom Dinkića je morala da se Rosa proda. Ja sam u delu tih razgovora prisustvovao sa Stefanosom Afidisem, direktorom Coca-Cola za Evropu, i oni su to kupili, platili ljudi, to je to, nema šta tu dalje da se priča. Koliko Dinkić uzeo, da li uzeo ili nije uzeo, to neka ostane na organima, državnim organima koji se bave istragama i suđenjima i ostalim, znači tužilaštvu, daje najbolja voda u Evropi, najbolje. Sad, ne bi to Coca-Cola kupila, to je jedini izvor vode koju Coca-Cola kupila da nije najbolji. I sad eto vidiš, oni piju, baš i briga, razumiješ, mislim, nije to... Ne, oni ne gledaju da... Oni umjesto su branili, da su podržali ljude kao što su bili ti privrednici iz tog doba, da sve što više ostane Srbiji. Umjesto tog Tomića da uposli, nije vada. Ne, nego što više da ostane Srbiji, oni su sve što su mogli rasprodati, raskrčmili, evo vidimo to i sa crvenom zastavom, sa fabrikama, sa namenskom industrijom, sa ovim, sa onim, znači potpuno je stala industrijska proizvodnja, čak nemamo više ni u osnov neki da obrađujemo, nemamo fabrike kiselina, to je sve Zorka Šabac uništena je Viskoza u Loznici. Da ne nabrajam sad šta je bilo sa Hemofarmom, šta je bilo sa zdravljem, Nevenom iz Leskovca, on je zdravljem isto iz Leskovca, ne znam odakle beše, šta je bilo sa Galenikom, mislim, to je strašno. Šta su radili Dušan Bajatović i onaj mali, onaj
te beše da onaj iz Nikšića, kako zove ona budala, ne mogu svi da se setim pre iz SPS-a, šta su sve radili, kakve su pre u tom početnom periodu napravili zločine prema privredi Republike Srbije, da je to strašno. Mislim, eto, ja samo čekam taj dan, a siguran sam da će doći kad će oni svi da odgovaraju i to uopšte neće biti sporno, mislim, to uopšte nije sporno da li hoće ili neće. Možda i podskromno, što kažeš. Neće podskromno, to budi sigurno. Znači, brzo dolazi. Brzo dolazi, to nemoj da miše, evo viš kako se situacija raspetljava, videli smo i kakvi su, eto, taj Dušan Bajatović, gledam neki dan, onaj besmrtni puk. Da. On i Popović. Jeste, on je. Kao ruski čovjek. Ma to smo, da bre, ruski čovjek. Pokrao lovu ovde, a kao ruski ljudi. Da, i onda izjavljuje da se ne bore protiv fašizma. Nego Dušan Bajatović daje izjavu da se bori protiv antifašizma. I to je sada, znači ja sam pustio klip da vidim ko će sve da primeti, jako malo ljudi je primetilo šta budala priča, a to je nama generalno bolest da mi ne slušamo šta pričaju, nego evo ovo ti sad, ja i ti kad pročitamo, pazi, iz novina i to uglavnom sa naslovnih strana. Ljudi se, kao da smo ja i ti to izmislili i kao da lažemo. Znači, pazi, mi samo pročitamo naslovne strane i damo naš komentar. Ja sam dao prošloj emisiji komentar na početak Drugog svjetskog rata, pa ti to ne možeš da veruješ. Pa to kao da smo najveći ludaci. Ali ajde. I sad neki dan, mislim... Titova škola. Pa da bre, sinoć da bre, samo veri u lažima, znači. I nisu shvatili šta je menjena istorija kad ti promeniš učešće neke zemlje u Drugom svjetskom ratu sa kojom efektivom je učestvovala, na primjer. Ti sad imaš situaciju da je, na primjer, u Drugom svjetskom ratu Nemačka najstrašnije poražena. Oni malte neko da su dobili Drugi svjetski rat, sad pričaju kao da su, ne znam, neke ciljeve, mislim to, da ne pričamo kako su prošli u Leningradu i Stalingradu i pod Moskvom i strašno. Dakle, ti imaš sada tu jednu veoma nekako čudnu priču, da jednostavno mi pročitamo naslov iz novine, ljudi kažu kao da su mi pisali novine pa slagali. Ja kažem, pa pogledajte samo što vam priča, evo, ovaj vam viče, borim se protiv antifašizma i kaže da je to civilizacijska stvar. U prvom redu uz ambasadora Rusije bili su ministar Nenad Popović i direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. U povorci predstavnici pokreta Dveri i Zavetnika. Negde ćemo proslavljati Dan Evrope, negde ćemo proslavljati borbu protiv antifašizma sa besmrtnim pukom, ali sve je to civilizacijska stvar. Negde ćemo proslavljati Dan Evrope, negde ćemo proslavljati borbu protiv antifašizma, negde ćemo proslavljati Dan Evrope, negde ćemo proslavljati borbu protiv antifašizma. A kako se boriš protiv antifašizma, šta si onda ti? Šta ćeš onda ti u tom? I druga stvar, ruski ambasador u besmrtnom puku maršira sa ljudima koji nisu branili ni jednu zemlju, ni svoju ni tuđu. Nisu bili nigde. Neki tamo iz Zavetnika, neki terorista, neki Nemanja, neka Ristić, nekako se zove ona bitanga, bio na Crnoj poternici, kriminalac, razumeš, ovejani, na primjer, nije se bilo, koji je on zemlju branio, gde je on uzo pušku i branio zemlju? To je naručen protest, mislim, od strane Vučića. Gde je to Dušan Bajatović branio neku zemlju, gde je on učestvovao u odbrani neke zemlje, gde je to Ivica Dačić branio neku zemlju, gde je on bio neki dobrovoljac ili negde nešto, i tako dalje, i tako dalje. To su te neke priče, mislim, stvarno, od kojih mi se sve gadi. Ali to je tako, pa je tako. Stani, kako službe čute, eto, sve ste to znali. Službe su snimili Dačića tog 2006. kad je prešao i dogovorio sa Englezima. Njima treba da bude primjer Rade Marković kako će završiti. Završit će tako jednostavno. Kad dođe vreme, počistit će ih. Pa neće Amerikanci stalno da čuvaju Jovica Stanišića, oni misle da će on brzo da umre, pa su ga zaštitili malo vamo namo, slonili su iz javnosti, on tu okrene par telefona. Kao boli od raka, evo 20 godina. Ma da, to su prepriče za malo deca, kao za Šešelje, kao za sve drugo. Cijela ta jedna organizacija kriminalaca koju je napravio Jovica Stanišić, evo vidite kako funkcioniše, ti njegovi saradnici, koliko su bili kvalitetni za Amerikance i za njihovo osvajanje, odnosno rasturanje Srbije, razvaljivanje njeno do krajnosti. Ja kažem ti ovo što malo pre... Još uvijek napadaju Slobu i okriljuju ga za celu ovu situaciju. Šta bi drugo radili? Pa oni su plaćeni da pljuju po Slobi sledeće 100 godina. Kako da opravdaju ove demokrate? Oni nemaju drugi način da opravdaju ove demokrate koje su nastale od te 2000-te, navodno, koji su izdajnici bili pre 2000-te, koji su u okviru tih službi bili angažovani, tako,
Znači da su službe najveći problem naše države. Oni ne hapse one koje trebaju, nego evo hapse ti, i evo uzmi, špioniraju nas. dobro, ajde, evo, uzmi ovaj primer dojave o lažnim bombama. To ti je primer da šef policije, znači ministar unutrašnjih poslova, da je jedna budalčina najobičnija, da je šef beogradske policije još veći ludak od Vulina i da oni jednostavno ne znaju da postupe, odnosno da pre svega zbog nepoznavanja principa rada ministarstva unutrašnjih poslova, oni ne znaju princip rada MUP-a, to smem odgovorno ovo tvrdim, pazite šta vam pričam, znači ovo sad nije šala, znači ljudi koji ne znaju princip rada MUP-a, oni ne znaju da upotrebe tu jedinicu, znači ne znaju upotrebe ministarstvo, oni na lažne dojave od bombama reaguju tako što zatvaraju lokale. Izvini, da li ste vi bili u mogućnosti ikakvoj da znate, to je, na primjer, najmanje 200-300 ljudi u organizaciji bi postavili tolike bombe. Da vama prođe 200-300 ljudi da vi ne vidite, da za to vreme, van radnog vremena, ulaze u te objekte i postavljaju i montiraju eksplozivna sredstva, a da opet vi niste videli. I da onda vi na kraju reagujete tako što ste izbacujete ljude napolje da kontrolišete, da, znači, po nekoj proceduri koja je potpuno smišljena da obesmisli rad ministarstva unutrašnjih poslova, postupate, pa to je meni neverovatno. To je za mene neverovatno. Znači, ovakih budala i ovakih ludaka, pa ja to nisam bili u životu sreo. Da ovoliko ne znaju, pazi. Ajde da ne znaju ništa, to razumem. Ali da ne znaju ispod ništa. I da ovako postupaju i da ovako upotrebljavaju naše resurse i naša sredstva. Da ti na svaku dojavu sada trčiš, pa zamisli da zaostavljaš aerodrom i da sledeći avioni svaki 15 minuta, zašto je neko javio ima bombu i zajebava se, razumiješ. I da ti sve to vreme nisi bio u stanju da kažeš odgovoru, da izađeš pred predsjednika države, ako si ministar unutrašnjih poslova, ako si pametan, neko si ludak, razrok i neki koji je Vulin ili diler droge ili ne znam šta je, tetkino čedo, da ti izađeš pred predsjednika države i kažeš, ja odgovorno tvrdim da je ovo lažna dojava. Kad je lažna dojava, postupat ćemo ovako. Ako sumnjamo da je prava dojava, a da bi sumnjali, znači mora da postoji niz video zapisa da se neko muvao, tamo kretao, da su ulazili veći broj stranaca da je ušao, za koji postoji osnov, recimo, da mogu da urade, da bla bla. Znaš ti šta je terorizam? To je jedna tako složena i ozbiljna priča. Pa ima 50.000 stranaca. I da sada ti gledaš da, recimo, juče tržni centar stadion, da svi sede napolju radnici, da je potpuno ispražen, da sede napolju, piju piće, da se zabavaju, zato što je MUP nesposoban. Zato što nemaju ni jednoga koji je pametan da napiše jedan elaborat postupanja u slučaju A, u slučaju B, u slučaju C. Nego da nekim političkim frazama iz vremena Mire Marković nama ovde, razumeš, znači, krive glavu sa nekim tako glupostima da ja to, veruj mi, da ja to u životu vidio nisam. Pa zamisli da su mi u ratu postupali ovako kako sada postupa, kako sada vodi načelnik generalštaba ili kako ministar unutrašnjih poslova vodi ministarstvo unutrašnjih poslova. Pa zamisli da smo postupali protiv terorizma na Kosovu tako, da bi nam bio kraj. Kakva crna rezolucija 4 da ne vidi postojalo bre Kosovo. I tako dalje, i tako dalje. I opet, ja kažem, i opet i podlačim i ponovo. Znači, jedno neznanje, jedan diletantizam koji je pre svega nastao falsifikovanjem službenih isprava kao što su diplome u svršenim školama, je doveo jedan ogroman broj ljudi, kao što je Grčić, da vodi EPS, čovek koji je pekao prasiće, je uništio privredu ove zemlje do te mere da smo u milijardu dugovima, a da nam se taj koji ga doveo smeje i krevelji svaki dan s televizije i priča da ćemo da budemo žedni ili ćemo da budemo gladni. Pa zamisli ti tu bitangu Vučića, naprijed, zamisli ti to konja, brate, koji tako i na takav način vodi državu. Pa zamisli ti Zoran Mihajlović koji isto kupac te diplome sa Megatrendom, koja sada priča kao nekakav stručnjak i nekakav ekspert, pa mi odlično znamo od nas u svakom ministarstvu šta je bila, kakve su je greške, kakve je ljude dovodili, kakve indijance je dovodili sa sobom. Od čega je sve potpisnik, mislim? To je neverovatno, pa to je neverovatna količina diletantizma na jednom mestu, sve sabrana pod Aleksandra Vučića. Nema veze, to nam je škola za buduće, okej. Meni ih je žao, zašto znam kako će nastradati, znam šta će biti, znam koliko će to njih i da košta na kraju krajeva. Država će to da rešava sve po kratkom postupku. Ovo neće biti suđenja kao što su sada za vreme Vučića, pa po 100 godina, pa se ne pojavi razbojnik u Terziću koji sada vodi, recimo, fudbal ove zemlje, se recimo sudi 20 godina, malte ne se nije održalo nijedno ročište. Ajde, recimo, molim te, pa na tom primjeru, neću pričati za Kokezu sada, neću da pričam sad za tu bitangu, za tih milijardu, ne znam koliko je pokroja eura, brate, gde radi, šta radi, da li planira more ove godine ili ne. A za to vreme da jedan dečak, recimo, koji nema ni godinu dana, koji tek se rodio, čoveče, da mu se skupljaju pare
po oglasima, po ne znam onim SMS porukama i po pički materine, da mu se skupile pare za lečenje. Pa ima još neki Vukan koji će sve to da plati, verujem, znači to tako ide. Pa zar je moguće da mora na tom Vukanu da se slome kola, da se vidi koliko je ovaj bre Vučić, ovaj kreten, koliko je besmislio bre čovječe po medicinu i uopšte život u ovoj zemlji. Pa zar je moguće da država dozvoljava da za jedno dete koje se tek rodilo čovječe ti skupljaš pare za lečenje? Moguće je zato što ovde državne institucije ne postoje i država ne postoji. To je ljudi prosto neverovatno. Ja kad sam vidio juče ovo za Dojeva bombama, kad sam vidio postupanje policije, pa ja kažem, brate, da li je ovo moguće da smo mi gori, bre, nego Tanzanija, bre? Da li je moguće da je taj Vulin i dalje juče da nije podno ostavku i rekao... Rekao se Koren sam, da su svi diplomirali na lažnim fakultetima, kao i Vulin. Studirao je, ne znam, u Kragujevcu, u pravni fakultet, recimo, ili ne znam, negde dole. Ne, zajebaš, u pravni fakultet, evo postavimo dva pitanja. Dopisna škola. Mislim, cela priča je, znači, koren zla je uništenje, znači, kulture, obrazovanja. Tebi bre predsjednik Skupštine, evo sada već bivši Ivica Dačić, čeče kriminalac, bre, razumiješ? Pa si kriminalac, čiz, bre, pazi Šarić, ne, pazi za Šarića priču samo, pazi ti sad, on ti se smeje sa nas svih strana novina. Tu je bre užas vredan, razumiješ? Imao telefon, razgovara, dogovarao kao navodno 5 ubistava i tako dalje, zato je uhapšen. Iz zatvora, kako je to moguće? Vidimo da ovaj saradnik Belivukov, 2 puta su mu našli telefon. A Darku Šariću nikad. Nikad, za 10 godina. Nijednom nisu našli taj telefon koji je on razgovarao non stop i imao kancelariju. Pa evo ti u Crnoj Gori. Evo ti u Crnoj Gori kako se to razrešava. Nema šta. Vidiš šta je policija radila. Znači, Darko Šarić je najveće pare zaradio kad je Ivica Dačić bio šef policije. Dakle, znači, nije moglo bez te političke igranke da se to odradi. Vučić je, znači, tome saučesnik. Zašto? Zato što je Anđus, onaj Anus Vučićev, potvrdio, u svom obraćanju javnosti je potvrdio da imaju fioku za Dačića. I nemoj mi da otvorimo fioku pa ti da vidiš da ćeš da budeš nigde. Strane nemoj da se uljuljkuju i da sanjaju i da zamišljaju da oni mogu da budu nekakav ucenjivački potencijal. Da sa svojih 11%, oni sa 11% mogu da budu nigde, mogu da budu pohapšeni, dakle dođe do koalicije dve najveće stranke, proevropske Srpske napredne stranke i grupacije Dragana Đilasa, ta vlada bi vladala narednih 20 godina, a onda bi pojedinci iz SPS-a moglo bi da dođu na dnevni red, da im se otvore dosijeja, pa onda recimo da tih 20 godina pojedinci ne izađu iz zatvora, pa da vidimo onda kako bi to izgledalo, pa onda da svaki dan proklinju svojih 11%, kažem pod uslovom da imaju morbidnu ili perverznu ideju, što bi rekao Nebojša Krstić, a to je da imaju u glavi ucenjivaštvo kao model politike sa tih 11%. Dakle, ili sa onih, da prevedem, 6 mandata koji su neophodni za formiranje gradske većine po ugledu na republičku sadašnju većinu. Dakle, ti imaš sada ljude koji potvrđuju da se informacije koje su bitne za život građana Republike Srbije, u smislu da se Republika Srbija očisti od kriminala, da su važne te informacije, dokazi, kriju i da se koriste samo kada treba da se ucenjuje neka politička partija. Tako da smo imali 2017. godine, sam to juče pustio na Facebooku, imali smo situaciju da je danas izjavio da je rešeno ubistvo novinara Pantića iz Jagodina. Rešeno ubistvo. Sad je 2022. Gde je to rešeno? Naslovna strana, ubistvo je rešeno, sve su skockali, sve znaju ko je šta je. Znači, ta je vest puštena samo da bi se uticalo na Socijalističku partiju Srbije, da ne zateže, da može Vučić da odradi ono što je zamislio, ono što je zamislio američki ambasador. Dakle, i ta američka ambasada će doći, verujte mi, pod nož, u smislu da ćemo se mi kao građani ne samo pitati, nego da ćemo tražiti od naših organa istražnih da reši tu fabriku kriminala koja se zove američka i britanska ambasada, da reši te koji su uništavali raznim ucenama, dogovorima, razgovorima, raznim saznanjima koje su imali, koje su koristili protiv naših pripadnika naših visoko pozicioniranih ličnosti
koje su pod ucenom američke i britanske ambasade radile šta su oni htjeli. Skidale gaće gdje god su htjeli i bili jebani gdje god i kad su ovi htjeli. Dakle, to je strašno, mislim, zaista šta se u ovoj zemlji dešava. Ali jednostavno... Ovde nije ucenjena Srbija i ucenjen srpski narod, nego ucenjen je taj politički kriminalni vrh. Da, jedan kriminalni kartel, jedan. To je inače američka ambasada i postavila, mislim. Tako je. Oni su došli zahvaljujući tim svojim, tako da kažem, sposobnostima na vlast, jer su i direktno oni doveli lažnim glasovima, lažnom opozicijom, lažnom atmosferom. Vidite da Rik još nije završio... Ne, ali evo vam Vučić, evo sad, evo, da uzmem ovo, evo, nema veze koje novine, uzmi koje hoćeš, evo, ja ću svaki da prokomentarišem, nije mi teško. Dakle, Vučić, robne rezerve su pune, Vučić, robne rezerve su opljačkane, Vučić, Srbija je zemlja hrane, bit će dovoljno za komšije, Vučić, hrane neće biti dovoljno, to vam sada saopštavam sa sigurnošću. Pazi ti tu budalo. Pa da možda veruješ da ovo može jedan čovjek da izjavi? Pa ovo za cijelog života ne možeš da izjaviš ovako kontradiktorno, kamo li za 2 dana? Da sam se uverio u sve to. Pa ne, ali ti pričam kakve su to. Znači, kaže, dojava bombama akt terorizma prema Srbiji. Šta ste vi preduzeli? Maltretirali građani. Nije se niko setio, ali eksplodirala juče jedna bomba. Da li je jedna demontirana? Nije. Pa da li se neko setio da kaže, molim vas, ovo su lažne dojave, postupat ćemo... Pa ne, ali pričati... Ona splaši, evo tu ne piše, ali i da će nuklearni rat da izbije i da ćemo mi biti ugroženi. Predsjednik države je u nekim novinama, ja samo da vidim koje su to novine. Ja mislim da je Informer. Nisam siguran. Ja mislim da je Informer, ovo je da je predsjednik države izjavio, pa ne znam da li Informer, mislim da je neka naslovna strana. Dobro. Ovo je izjavio da je moguć nuklearni sukob. Da. Pazi, predsjednik države Srbije izjavljuje, znači on preskače sve institucije sveta, preskače sve mogućnosti koje su Lavrov i Putin ostavili Bajdenu i Ujedinjenim nacijama. On zaključuje... 2 godine i dalje imamo probleme i da u naše vreme prisustvujemo, da li ćete ga zvati 3. svetski rat ili kako god hoćete, svakako. Zaključuje sada da će biti, da je veće verovatnoće da bude nuklearni sukob nego da ne bude. Evo. Znači, nepotrebno diže paniku oko izbijanja nuklearnog rata. Zamisli ti tu bitangure, pa zamisli ti tu tog ludaka. Pomalo je sasvim izvrsno 3. svetski rat. Preciznije nuklearni rat koji će dovesti do kataklizme ako je sud po jučerašnjim naslovnicama srpskih tabloida. Međutim, oni nisu ništa izmislili, samo su nadogradili izjavu Aleksandra Vučića, koji je u nedelju rekao da je nuklearni sukob veoma realan i da su veće šanse da se dogodi nego da ne dogodi. Kako sad mi smo tu u tome? Ja ne mogu da verujem da je to budala izjavila uopšte. Pazi, ja sam sinoć kad sam čitao vesti ove današnje i gledao šta je zanimljivo, prvo da misli da predsjednik neke države, bilo koje, može ovako da lupi nešto. Kako kažu ono, najlakše se vlada svojim podanicima strahom, je li tako? Ovo nije strah, ovo je smešno, pazite čovjek. Recimo, evo ti sada, isto naslovne strane neke novine, kaže sve lažne dojave stigle su sa ruske mreže. Šta to znači ruska mreža? Sa Yandeksa. Ne, šta to znači? Šta to znači? Znači, šta to znači da ja odem sada u Moskvu i iz američke ambasade uđem na to i zovem ovamo? Jel to može to da znači? Kako si mogao da presečeš... Ne, kako si mogao za manje od 24 sata da nađeš krivca i to baš tamo, odakle te sigurno niko nikad nije zvao. Niko nikada iz te države nije zvao ovde da pravi neku paniku ili neke glupo. A imaju tamo svojih problema, sigurno se bave tamo svojim stvarima, a ne da se bave Aleksandrom Vučićem i njegovim budalaštinom. Dakle, hoću da kažem koliko je to snažan sada pritisak na građane Srbije da oni razumeju da mi moramo da uvedemo sankcije, inače će Vučić ostati bez nekih para. I ne samo to, ja bih razumio još jednu stvar. Srbija potpisala tiransku deklaraciju kojom se osuđuje ruska agresija. Nije to tiranska deklaracija, nego deklaracija iz Tirane, to je pogrešio novinar. U Tirani je potpisana deklaracija, ne tiranska. Jer tiranska deklaracija je... Pa ne, Albanci su neki potpisali, a Srbi samo stavili ovde su sve deklaracije bili tiranske, odmah Tiran donosi, tako da nemoj da, evo i ova, da ima žita, nema žita, da ima
hoćeš vode, nećeš vode, hoćeš Tinto, nećeš Rio, razumeš, sve su tiranske. Da, i sve to pritisak na Srbe koji moraju da radi, jer to radi Evropska unija, Amerika, Engleska, i oni jadni šta će, evo morali su potpisati tu tiransku, razumeš, da bi dobili put u Evropsku uniju, da bi i oni članstvo potvrdili za EU. I sad će nam pod hitnom postupku dati kao za Kosovo. Pazite, Kosovo je predloženo, mi još nismo predložili. Ne, pa to tako ide. Znači, Teksas ćemo da predložimo da bude članica nečega, ali Sjedinjene Američke Države neće. Znači, to tako ide, to tako inače funkcioniše. I onda im posle đavo krive, razumeš, što je Putin zajebao i drka tamo, razumeš, i smejim se. Znači, nije samo potpisivanje u Ujedinjenim nacijama, izbacivanje Rusije iz organa za ljudska prava, nego i, pogledajte, tiranski, znači sve korak po korak, da bi navodno sve vreme Vučić, kao vidimo sve što priča, prvo kaže neće, onda znači da hoće, što si ti rekao prošli put, znači sankcije će se uvesti kad tad, ali oni kao navodno neće, bore se, oni su proruski, ej, da li... reflected in the AANHPI. Community here in the United States. Da, imamo to da, evo, naslovna strana Kurira da govori da je specijalni rat. Sad oni nas uče šta je to specijalni rat. A piše stručnjak, hoće da parališu život u Srbiji jer ne uvodimo sankcije Rusije. Ne, specijalni rat je kada vam unište, recimo, prosvetu. Pa je specijalni rat kad vam unište industriju. Pa je specijalni rat kad vam unište instituciju predsjednika države, dovedu jednu budalu, razumeš, koji o svemu priča iz prve ruke i o svemu zna sve najbolje, a nije ovlašten da priča o tome. Pa pričamo o specijalni rat je kad od predsjednika vlade, koji je ključna ličnost u jednoj zemlji, pogotovo sad po ovom sistemu kako je napravljen kod nas posle 2000. godine, ukinuta je institucija predsjednika, ona je samo počasna i ovako, što bi rekli, nevažna, dovedeno do toga da predsjednik vlade i vlada ne funkcioniše i da predsjednik... A ko je sad predsjednik vlade? Niko. I sad imaš, zar nije specijalni rat kad uništiš vojsku? Zar nije specijalni rat kad uništiš policiju ili kad ti policija ovako reaguje kao što je juče reagovala na poziv o posljednjim bombama? Znači da je neko imao vremena i da se zajebava i da pošalje 1.000.000 poziva, ti nemaš toliko policajaca i šta bi onda radio? Šta bi onda radio? Šta bi zatvorio ceo grad? Šta bi proglasio policijski čas? Uvodimo rojni rok i vojska ide na to. Zar nije specijalni rat kad ti Dinkić ukine ili kada ti recimo Boris Tadić i Aleksandar Vučić prodaju kasarne strancima? Zar to nije specijalni rat? Kada ti kasarne sruše, na primjer kao u Valjevu, na primjer najstariju kasarnu, zar to nije specijalni rat? 4. juli. Kada ti sruše 4. juli i naprave ti od tenkovske baze najveće u Evropi, kada ti naprave stambeno naselje koje je potpuno nefunkcionalno i nezdravo za život, mislim, i tako dalje, i tako dalje. Da ne pričamo sada, zar nije specijalni rat kada ti ne radi Torlak, nego ti sad uvoziš vakcine, Bog te pita ko ih je pravio, zašto i sa kojim ciljem i sa kakvim namerama, a ti kao nestručno lice, kao predsjednik države daješ garancije da je to najbolje za tvoje građane. A da još nisi ispitao, da još uvijek ne znaš šta te vakcine znači ili ne znači za građane Republike Srbije. Šta je sa ove 4 laboratorije? Pričamo sad šta je specijalni rat. Zar nije specijalni rat kad ti načelnik generalnog štaba bude čovjek koga su obučavali tamo u stranim nekim institutima kako da razjebava ovu zemlju? Zar to nije specijalni rat? Zar ti nije specijalni rat kad postojiš budalu kao Vulina za ministra unutrašnjih poslova ili kao Slinu za ministra odbrane ili kao Dačića za ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Skupštine? I tako dalje. Šta je to specijalni rat? I ti sad meni kažeš da je specijalni rat, ne znam to što... Šta, ajde? Šta je to specijalni rat? Dakle, jedna definicija tajni, nevidljivi specijalni rat i psihološke operacije, mislim, postoji kao jedan ceo sistem uvezan, delovanje protiv neke države sa namerom i sa ciljem da se ona potpuno razvodi, potpuno destabilizuje, da od nje ne ostane ništa, da čak nema ni potrebe da šalješ svoje trupe, da ona do te mere razvodena da ćeš onda raznim drugim nekim načinima borbe protiv te zemlje kao što su Međunarodni monetarni fond, kreditiranje, zaduživanje, prezaduživanje do besvesti i tako dalje, tu zemlju dodatno uništavati i time je stalno držati u nekom dugu, a da ćeš navodno pljačkanjem njene teritorije, to se slično desilo u Grčkoj, kada je Nemačka pokušala da kupi teritoriju Grčke da bi im isplatila kao navodno neke dugove, kako mislim.
Mada to za Grčku stoji još iz onoga, iz onog vremena kad sam bio klinac, kaže dužan ko Grčka, to nisam ni tad razumio, ne razumijem ni sad. I pre Prvog svjetskog rata su Njemci isto htjeli da kupe ostrva i tako dalje, razne stvari. Ali osnovno što samo u jednoj rečenici da nadogradimo što ste rekli, osnovno u tom specijalnom ratu je promjena kulture i istorije Srbije. Promjena svesti, pre svega. Tako je. Znači, čim menjate svest, promenite kulturu. Ti sad imaš svest jednog dela Srbije da je bolje da budu pederi nego da budu novine. Da je bolje, ne, decu ne mogu da prave pederi, ali će zato da ih usvajaju. To će im zakonom uzimat će tuđu. A ova koja su bolesna, pustit ćemo da umru, nećemo da ih lečimo, kao što je to sa malim Vukanom slučaj. Ta promena svesti, da država ne treba da pomaže svojim građanima, nego treba sami da se pomogu. Poreska politika, porez na registrovano oružje, na ovo, na, ne znam, izmišljeni porezi, izvršitelji, mislim, ja stvarno, evo, veruj mi, znači, ja sam, ajde, nekako da kažeš... Mnogo toga si nabrojao. Ne, ali ja kad kažeš sad ovo izvršitelji, moram da se vratim na moj slučaj. Da mi stigne kazna za pogrešno parkiranje iz 2007. godine, nebitno je, pa to je stvarno, ili iz 2008. Pa to je stvarno katastrofa za ovu zemlju. I da mi oni, čovječe, pazi, zaključak, nema prava žalba, nema ništa. Pazi, tolike godine oni nisu mogli da me nađu, da mi pošalju, da naplate, bre, tu kaznu. Hajde da sam pogrešio, da nisam... Ok, pa znaš ti šta, ja sećam, imao sam nekog ortaka koji ide ulicom i ono kaže... On se strožio prema nego prema Darku Šariću. Poznavao, kakav Darko Šarić je malo beba za mene. Sad gledaj, imao sam nekog druga koji ono zgrabi onu kaznu i baci je u kontejner za đubre. Pa ja kažem, što skidaš te kazne? Nisi mi jasno, što to radiš? Kažem, da se ne iznervira čovjek, da kad dođe vidi kaznu ovako, kaže, ne vidi, ode kući, baš ga, pa je kam da, ali imaće problem, razumeš? Da. Naš, s naplatom, ovako bar vidi da je pogrešio, pa će... Sad zamisli da se to, na primjer, meni, da je taka budala najviše, da je to meni uradio, i šta ti sad posle 20 godina? Da se setiš, pa ja ne znam koja sam kola prevozio pre 20 godina, a ne nešto drugo, i za 1000 dinara, pazi, ovakva frka, to je nevjerojatno, to je Vučić, znači morate da shvatite da je Vučić, znači jedan pijun NATO pakta, iako se Đukanović advokat bori, ali volao bi da se sretnem s njim na sudu, da mi on to objasni onako pravno, on je magistar čovjek, možda i doktor nauka, ko će ga znati, to je sad svi doktori, pa i Bizon, dakle, da mi objasni samo pravno kako to kazna za parkiranje može da se naplati posle 20 godina. Samo da mi objasni taj detalj, da vidimo mi to. On je doktor za medicinu. On je doktor za loto. On je doktor za loto. Ne, on je doktor za loto. Kako se grlo gleda? Jel sa... Ne, gledaš ga, kako se grlo... Jezine, spružiš jezik ili staviš kaškicu? Ne, nije tako. Znaš kako se gleda grlo? Kako? Pogledaš u štalu i prebrojiš pa koliko grla imaš. Imaš ti onaj pregledsko anus. Ne, imaš ono... Ne, tako se vadi zub. Tako oni vade, naprednjaci vade zub kroz dupe, znaš, da ne bi... Jer mnogo je to lakše nego kad zineš pa ti izvadi zub. Dakle, jedna politika Vučićeva, poreska, koja ubija svakog Srbina. To je neverovatno da ti, na primjer, na kamate, ti možda budeš dužan, ne znam, 300 evra, a na kamate imaš 300.000 evra, na primjer, da platiš. To su, bre, monstrumi, druže, i to je neka, vidi, ovo je moralo sve da se prođe, da bi mi došli do ovog nivoa svesti, da shvatimo zašto ćemo da se borimo, da razumete sada šta ste čekali i kad pitate mene šta se čeka, čeka se da vi vidite i da identifikujemo svi ko su nam neprijatelji, a ne jedni da kažu da su nam prijatelji, a jedni neprijatelji. Pa izađemo na ulicu pa se onda bijemo jedni protiv drugih. Ne, ovako ćete da sačekate i da identifikujemo sve koji su nam neprijatelji, pa ćete onda da odlučite hoćete li da se borite ili ćete da pustite da vas jašu. To je da Srbi nestane. Ako hoćete da vas jašu, onda mene u toj priči neće da bude sigurno. A ako hoćemo da se borimo, onda ćemo da izađemo, pa ćemo da kažemo šta su nam ciljevi, kako i na koji način ćemo da dođemo do njih i koliko će to dugo da traje. I to će se, verujte mi, znati sve u minut. A ne da dozvolimo sada da nas prvo vode, da nas vuku za nos zavetnici, pa da nas vuče za nos Jeremić, pa da nas vuče za nos Tadić, i to da traje ta klackalica. Ovaj novi DSS. Da, pa da nas ta klackalica traje godina, pa da nas vuče za nos Vučić koji će priča jedno, a onda sve kontra da okrene kad dođe na vlast, ali bukvalno sve kontra, pa da vam predsednik Srpske napredne stranke prvi priča kako će on džabe da se bori za Srbiju, onda vila na Dedinju, pa da vam priča Ana Brnabić kako je poštena pa da sedi u Jovankinoj vili, pa da vam Ćuta sada priča kako će on da osnoje partiju pa će ne znam šta da radi, znači od jednog pokreta za zdrav život kako se napravi to jedan politički projekat
iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, kako se napravi na politički projekt, da vam ludaci govore šta i kako, i da se bukvalno pravi podloga za vijetnamski rat novi na sred Balkana. Malo nam je bilo ratovanja od 90. godina projektovanog upravo iz tih ambasada. Tako je, tako se istrebljuju. Pa nam kao treba još. A onda će da se javi par nekih Turaka iz, ne znam, Sarajeva, iz pičke materine neke, koji će da nam drže slovo kako ja i Vili nešto znamo ili ne znamo, ili kako smo u pravu ili nismo u pravu. A za sve to vreme vidimo kod njih kakva je situacija tamo. Raspad na pomolu. Samo slušajte šta govori predsjednik Hrvatske države Milanović, pa će vam sve biti jasno. Ne treba mnogo neka velika pamet. Imali smo onda jednu veoma interesantnu priču da nam se objašnjava, evo sada, gledao sam to, ne znam, pre neko večer, čak i u onom utisku nedelje, gledao sam šta ljudi pričaju, ja stvarno ne mogu da verujem gde žive oni ljudi, u kojoj zemlji oni ljudi žive, pa ljudi su bre totalno... Zemlje laži, jebi ga. Pa ne, ali oni su još gori, evo ti ovaj danas, sećaš se, to je kao bila neka opozicijona novina, i sad gledaj, Vladeta Janković pričao bre o pesmi Eurovizije, bre lud čovjek, kakav budala bre, pa ti si bre politički oponent bio Aleksandru Vučiću, kakav bre Eurovizija, na koje si bre ti to grane spao bre, šta si ti došao? Mislim, kakav bre profesor bre družao, čemu pričaš? I sad ja gledam bre kakvi su to idioti bre, pazi, sad je mene kao zabole ovo za neku konstraktu, ljudi bre pogledajte gde živite bre, pogledajte naslove po nove, kakav bre konstrakta, kakav pesma Eurovizije, pa šta ste vi očekivali, mislim, ne razumem. Evo, predsjednik sad kaže, nećemo imati šta da jedemo, nećemo imati energenat, ali ćemo ukinuti ruski gaz. Sa tim sankcijama će biti rezultat, kako ćemo mi da nabavimo? Nabavit ćemo ga po 10 puta većoj ceni. Najpoznatiji novinar BBC-a, britanske televizije, ma koliko ja dobro ili loše mislio o britanskoj televiziji, to je uopšte nebitno sada. Ali imaju nekog iskustva, eto, kad nekad su poredili Beogradsku radio televiziju BBC, su nekad poredili da je to otprilike ista slična televizija. BBC koji je imao recimo jednog Benny Hilla, imao je Dave Allena, imao je Opstanak, imali su, bre, razumeš, takvih programa obrazovnih i šta ti ja znam, da si mogo, da čak i jedan Jacques Cousteau na toj televiziji imao svoj neki, sa onim brodom Kalipso, da su mogli njegov film Tajne mora koji je osvojio, recimo, ne znam, tada ovog Oskara dokumentarnog u ono vreme kad je bilo nezamislivo, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, kakva god je televizija, šta god ja mislim o njoj, ima neku svoju istoriju, neko svoje poreklo. Ti si imaš novinara te televizije koji izgovori doslovno da su, kaže, Ukrajinci doveli pse da laju na binu, oni bi osvojili pesmu Eurovizije. Pa čekajte, ako to kažu ljudi koji su ključni, a onda se, pazi, a onda se na pesmi Eurovizije pojavljuje, zamislite, Evrovizija, ajde, jesam dobro rekao? Jes. Pojavljuje se Australija. Jes. Koja je ono evrozona? Kak je to vez ima sa... Kraljica ima uticaj i tamo. Ali kak je to vez ima? Ovo je Evrovizija. Pa dobro, neće da je to kolonija kao Srbija. Ne, ali šta će Australija da pesme Eurovizije, čoveče? Pa kolonija. Ili Izrael, recimo. Šta će Izrael da pesme? Gde je to Izrael? To sad, stvarno... Gde je Izrael u Evropi, mislim, znaš? Da. Mislim, sad daj Južnoafrička republika fala samo pa bude kompletna zajebancija, razumem. Ali aj to, mislim... To si u pravu. Zašto nisu ubacili Južnu Afriku? Aj to. Ta diskriminacija. Da li to znači da sad posle ovog poziva na predaju gde Azov kaže da moraju da se predaju jer više ne mogu da se brane tamo u onom Mariupolju, da li to znači da će sledeća... Pa predali su je neki američki generali... Ne znam, ne interesujem, pa to uopšte ne zanima, neki jedu govno, šta će oni tamo, nego ja kažem, da li to znači da će sada, ovo što se zajebancija na mrežama društvenim je glavna, da će sledeća pesma Eurovizije ukrajinska da bude u Rusiji, jer će Kijev da bude ruski grad. Normalno. I oni očekuju da će Šojgu da otvori pesmu Eurovizije, da će on nešto da otpeva. Ne, Emir Kusturica, pošto je on direktor pozorišta vojske Rusije. Da. To će verovatno biti... I Istanbula. Erdogan, zajedno. Da, to će biti zanimljivo. Dakle, imamo mislim, takvih paradoksa. Ova emisija je trebala da bude, mislim, mi smo je zamislili da bude kao jedna početna priča, pošto ste sada zreli da čujete ono što smo htjeli da kažemo još pre 100 emisija, u nekoj 30. 40. u stvari u 50. smo rekli da ćemo to da kažemo, i stvari su se desile da vi jednostavno možete da razumete
niste vi glupi pa da ne razumete, naravno, nego nama bi bilo lakše da vam objasnimo neke stvari posle ovog dešavanja u Ukrajini i ova emisija trebala bude početak objašnjenja šta je to, šta stoji iza ovog rata u Ukrajini, u stvari koje to zemlje stoje, kako, na koji način, uz jedno objašnjenje koje vi možete proveriti za 1 minut. Znači sve što ja pričam, a što vi ne možete tog sekunda da proverite je besmisleno. Isto kao što kad kažemo Finska ulazi u NATO pakt, ja krenem da se smejem, pazi, ja krenem da se smejem, zato što je NATO pakt napakovan u Finskoj najstrašnije, mislim, tamo ih ima koliko hoćeš. Prvo to, a drugo, ne možemo svi da vidimo sve, to moram da vam kažem. Neko, ne zbog toga što smo dovoljno imamo snažnu percepciju ili ne, nego jednostavno ne možemo, zašto ne možemo da obratimo pažnju, neko više obraća pažnju na ulicu, neko više obraća pažnju na nauku, neko više obraća pažnju na crkvu, neko više ili manje obraća pažnju na vojsku, jednostavno ne vidimo svi sve. I ja ovaj neki dan, kad je bila Finska aktuelna, ajde uzem malo da pogledam i teritoriju i da vidim granice, nisam stvarno, te skandinavske zemlje, da, jeste, malo ovako da pogledam strateški, da vidim šta se dešava i vidim na oznakama finskog ratnog vazduhoplovstva kukasti krst. Ja sad gledam kadašnje... Da, je li to nešto drugi svjetski rat? Da, nešto to, da. Znači, to je danas, to je sad, evo dok mi pričamo, znači, to je danas. I oni ulaze u NATO. Čekaj, stani, ja sad ovako kažem sebi, stani bre sale, da živiš bre ti, kako bre ovo nisi vidio? Evo, nisam vidio. Znači, kako... Zbog to krsta je verovatno, Turska neće da uđe u NATO. Ona jeste dio NATO, ali dalje se protivi. Evo, Ankara preprekla članstvo Finske i Švedske u alijansu. Pritisak NATO sada i na Tursku. Ali ja sam to pričao u pretprošloj emisiji. Švedska je tradicionalno neutralna zemlja. Ali ovde piše, Skandinavija utočište terorista. Koja je Skandinavija, šta ti to? Pa, Skandinavija, Švedska, Norveška, Finska... Pa ti si počeo ko Zapadni Balkan je ovdje. Pa ne, oni pišu tako. To ti priča. Pa on tako stalno razmazuju to. Znaš, kao vodena bojica, namažeš vodom i onda jednu tačku, onda se to razmaže. Šta znači ova vest, recimo, na primjer, sada, evo, ovi jačaju, NATO pakt jača, a kaže, Kijev postavio novog komandanta teritorijalne odbrane kako bi smanjio dezerterstvo, rasulo u vojsci Ukrajine. Znači, ovo piše u Večernjoj novosti. Dakle, ovo nije, ajde kažeš, nije neki, mislim, mada Vučelić je. I sada ti imaš tu, na primjer, situaciju da Putin gubi, da ubijaju ne znam koliko Rusa tamo, milione. Ja ginu non stop. Da ginu, da spali dnevno po 1000 tenkova tamo Ukrajinci. Ček, šta je sad ovo? Ko je onda lagao? Kako to sada nije blokiran Sputnik? On je glumac, čovjek, Zelenski je glumac. Kako to sada Sputnik možeš da nađeš na internetu, bez problema, bez smetanja? Šta se to desilo? Kako to sad odjednom ima mesta za Sputnik? Kako to sad odjednom svi povlače ručnu,
a ostali su Nemci koji ispadaju iz kamiona, razumeš, i prevrću se Finci, ovi oni, jer će oni morati do kraja da izgleda vode ovaj rat protiv Rusa. Tako i Ameri guraju. Da Evropa zarati sa Rusijom, to je evidentno. Dakle, jeste staro ovo što ću da kažem, ali meni zanimljivo, opet Sergej Lavrov koji zna tako da pusti jezik malo duže nego što treba, koliko vidim ovaj pa... Kao diplomata, što ti Kao diplomata ne bi trebao to da radi, ali ovaj lepo je rekao sad ovaj zadnji put kad kaže za ove što ne mogu da spavaju zbog rata Rusa i Ukrajinaca tamo, zbog ove situacije, ne pomisle samo da je u pitanju Palestina, da je u pitanju tako, Irak, da je u pitanju Iran, da je u pitanju Libija. I sad još 50 ratova koji su Amerikanci... Kaže, Libija, a za nas pomislite da smo Amerikanci i mirno ćete spavati na nekako. Da, Jemen, koji je sad aktuelan i tako dalje. Da se vrše ti napadi teh demokratskih NATO snaga i tako i američkih snaga. A evo, apropo cele te priče, Putin dokazao u laboratorijama američkog biološkog oružja u Ukrajini. Znači, laboratorije koje se nalazile uz granicu sa Rusijom i koje su namenski uzgajale viruse. To je sada dokaz, to je dokaz svetske pandemije korone, da je proizašla iz američke laboratorije koje su bili jedan deo u Kini, jedan deo u Ukrajini. Sad, taj deo u Kini, ni Kinezi nisu znali šta se dešava, to sam vidio jer to su rentirane, znaš ono, kako da kažem, oni daju radnike po nekoj ceni i daju sve, uzimaju neke provizije na taj deo gde neko nešto proizvodi, znači nije samo u pitanju medicine, tamo su u pitanju razne druge i hardveri, i softveri, i kompjuterska tehnologija, raketna te ovakva, onakva, proizvodnja, ne znam, obuće, odeće, znači Kina je stvarno kapacitet po tom nekom broju fabrika, delova za automobila, ne znam, ko će sve to da pobroji, šta Kinezi sve pravi, i onda im je promaklo da se na njihovoj teritoriji to i to dešavalo. I sad su u drugom krugu shvatili da su preko kućnih ljubimaca Amerikanci širili viruse. I evo, ne znam sad, ljudi su zgranuti, mada to je da ubijaju domaće životinje. Vidio sam one džakove sa mačkama. Nema zezanja uopšte. Živi su bili, oni su skupali u džakove. I onda i posle toga uspavaju već šta im rade i spali ih. Dakle, i sama reč korona jeste samo dobro, to je sad, znaš, ne bi mi bili Srbi da nemamo takve komentare, ali to pričam i u Ukrajini su čak dronovima, ovim sličnim što i Željko Mitrović hoće da proizvodi za švercovanje droge, ti slični dronovi su trebali da raspršavaju te, kako da kažem, patogene zarazne koji bi izazivali bolesti, pošasti i tako dalje. To je inače, a to i jeste američki smisao i način, odnosno taj nacistički, upravo tako su Nemci u Prvom svetskom ratu prvi počeli da koriste bojne otrove, španska groznica, ne pričam sa šta sve dešavalo, i sad opet će se naći neki istoričar koji će da kaže nije tako nego ovako, nije šija nego vrat i šio mi ga đura. Uglavnom, je službe, verovatno. Uglavnom, eto, to je za mene bilo šokantno, to da jednostavno su Rusi objavili, ja sam na kraju pročitao ta dokumenta, a moram da kažem da smo 2008. godine preneli, kada smo ja i Vili napisali na mojoj Facebook stranici, pokušali smo da prenesemo našim građanima šta će se dešavati, 2008. na osnovu vesti koji su objavili na naslovnim stranama Ruske novine 2007. da će Amerikanci, kada proizvedu taj virus, pustiti ga, a onda na kraju neće moći se kontroliše i napravit će velike probleme. Što se desilo 2020. ili 19. ja sam tačno setim kad je... Prije 5-6 godina je sam Putin izišao i rekao da se proizvode virusi koji prepoznaju DNK i samo napadaju tu ljudsku vrstu. I to je razlog što je Vučić našu decu Sanu Brnabić prodavao na nekom međunarodnom tržištu takvih eksperimentalnih pacova ljudskih, i da je veliki broj naših mališana tako završio negde usvojen, navodno negde u svetu, u Evropi, u stvari. Pogledajte vi sada tu dimenziju Vučićevih zločina i zločina Ane Brnabić koji su počinili. Samo pogledajte tu dimenziju... I te 4 laboratorije koje se nalaze u Srbiji, da li isto kao kineske vlasti, srpske vlasti ne znaju da se tu proizvode ti štetni... A kako će da znaju, objasni mi sad. Pa kad nemaju kontrolu, kad je to sa privatnim... Pa kako će da znaju kad ne smije da uđe tamo, na primjer. Ti si imao situaciju da je sistem Lilija kupio fabriku helikoptera u Beogradu i helikopterskih motora i da je
da su naši predali, onda su posle toga rekli, zaboravili smo tamo delove motorske, kako su rekli, vi ste izašli, doviđenja, nema. Da, prodalo se sve što je tu, takneš, makneš, gotovo. Pa nema više. Dakle, to je u Rakovici, pričamo o DNB-u. Dakle, to je strašno, mislim, koliko je ova vlast neodgovorna i kakvi su to zločinci, bre. Kakvim zločinima se oni bave, ubistvima političara, ljudi, novinara. Šta se tu sve dešavalo od strane Aleksandra Vučića, Ane Brnabić, pa i Borisa Tadića, čak i ovog Vuka Jeremića nestalo, pa to, da su oni svesni kakve su štete ovom narodu napravili. O Đilasu, o ovim drugima, pa da ne pa, Marinika Tepić, da ne pričam, kakve su to bile kamuflaže, kakve su to maske, da ti tražiš, evo sada, na primjer, kad pomenu Đilasa i Vuka, ovoga, Marinku Tepić, da oni traže sada da se uvedu sankcije Rusiji. Koliko vi pitate, bro? Ko ste vi? Oni su na ovim izborima pokazali da su niko ništa. Nema veze što ste vi dozvolili. Ajde da kažemo i Vučića. Ne da ajde da kažemo, nego oni su pokazali da su njegovi. Pa čekaj sad, sedite s njim pa se dogovorite, nemojte pričati 3 priče. A mi to stalno govorimo. Non stop smo to ponavljali. Evo sad imaš ovog Aleksu Bečića, koga sam ja nakrpio nekoliko puta, jer sam vidio odmah da dečko nije u vinklu, razumiješ, a priča neke gluposti tamo u Crnoj Gori. Slušaj bre ovaj naslov sada. Abazoviću sam otvorio vrata svoje kuće i partije, a on mi je zabio nož u leđe. Ali slušaj ovaj deo, Abazoviću sam otvorio vrata svoje kuće i partije, a on mi je zabio nož u leđe. A šta Šipta radi, majke ti? Šta Šipta radi, majke ti? Ajde Bečiću, reci mi šta Šipta radi nego zabije nož u leđe. Pa po čemu su oni poznati, majke ti? Po tome što su zabijali srpskim vojnicima koji su se povlačili preko Albanije nož u leđe. Pa šta Šiptar drugo može da uradi? Šta Vučić radi sa Šiptarima koji nabija Srbiji nož u leđe? Manjinska vlada je proizvod i pravnog i političkog nasilja. Vodi je predsjednik partije koji ima 3 poslanika, dok isto čine partije koje imaju više ministara nego poslanika. Evo što kaže Bečić. Vidi kako se obuko se kao Berlusconi, evo te, tege to delo, žuta kravata. Prepoznaju se tako, imaju te boje, ili kravata ili marama u džepu. Da, a to marama u zadnjem džepu, šta to znači? Pa i to isto znači kao i kravata. Da, to znači da je Dušan Bajatović. Trt mrt. Evo, izbora, olovke i suda, narod se plaše, koji su svesni da su obmanuo narod i prevarili birače. Čekaj, ti sad imaš, on sad priča o tome kako je njega zajebo Šiptar. Pa ne mogu da verujem, pazi. Zajebo ga Šiptar, prodamo gorivo, pola vode, pola benzina, ali dobro, to je okej, to je tuzi. Ali gledaj ti sad, pazi budalo. A za to vreme, pazi, svi policajci i kriminalci, znači sad Europol dostavio one snimke. Pa što je sa spiskom onih policajaca koji je isto, Europol ili Interpol, o policajcima koji su rekli da direktno učestvuju u organizovanom kriminalu? Gledao sam imam portal sada čovječe kao Krik, nešto slično, znaš, samo crnogorski. Brate, ja ne mogu da verujem šta sam tamo sve pročitao i kakve sam fotografije vidio. Znači, nema zezanja, nego ovi su iz Europola. Kaže, ova sada Medenica, ova nesretnica, predsjednica Vrhovnog suda, otključala svoj Skype telefon. I odmah prebačena u bolnicu. Bolje je da leže u bolnici nego u zatvoru. Znači, dogovori su krenuli. Sad gledaj dokle će to da dođe. Šta misliš? Aj pogađi. A sinjoj ovde u Beogradu se leči i ponovo je 44 miliona evra za lečenje. A mi, pazi, mi ovde skupimo pare za Vukan. Pa gledaj, ja bi tu bandu razjebo za 24 sata, ne bi znali šta ih je snašlo. Vidi, kriminalac koji bi bio na slobodi, slobodno bi mogo da uvatiš da me pregaziš kolima, ja kajem, nemojte tog da dirate, to sam ja naredio da uradi, razumiješ? Znači, slobodno, evo, znači, pazi ti to da ovoliko bandi šeta Vučićevi... Kriminal je pošten posao, odnosno ovaj političare kriminalca. Pa ko ima govori od njih? Nema nikoga. Pazi, svim političarima, uzmi Olivera Ivanovića, pazi, uzmi ubistvo Olivera Ivanovića, pogledaj mu ženu, pogledaj Vučića, pogledaj Zvonka Veselinovića, Marka Đurića, pogledaj Željka Mitrovića iz Pinka, pogledaj Vučića, svi koji su učestvovali u tom ubistvu, pogledaj Marka Đurića. Krvave su im ruke do ramena, ne znam kako je nije sramota samo, majke. A pazi, i sad gledaj, i sad sve to, da zlo bude veće, sve ovo što ja i Vili pričamo, je na naslovnim stranama novina. Znači, ovo sve što mi pričamo i što izgovaramo je već bilo od 2017. pa novamo na naslovnim stranama novina. Tačno.
Zamisli ti kada gledaš naslovnu stranu Kurira gde piše da je Nebojša Stefanović najveći kriminalac u državi i da tužilaštvo do danas nije reagovalo. Da imaš situaciju da ljudi koji nemaju nikakve prihode uplaćuju po 40.000 dinara, ubacuju, pumpavaju pare u SNS, a da tužilaštvo donese da nije bilo korupcije. I niko nije saslušao te ljude, uhapsio ih, odredio im pritvor i rekao dakle tebi taj novac. Da ti to dao Vučić ili SNS da uplatiš? Nema veze, ko ti je dao da uplatiš? Taj koji je dao je njima 10. To već nije 40.000, to je 400.000. Ako je dao njima 100, to je 4 miliona. Dao je 5, 6, 10. Ti sad kažeš, kome si ti, kako, odakle tebi ta 4 miliona? Pa onda kad kreneš da zatvaraš krug, tako policija radi. Tako policija radi. A ne tako što će kad neko kaže, evo bomba ovde, ti odeš i zatvoriš, ali kažeš, evo bomba u zgradi, ti odeš i pisališ celu zgradu. Tako policija treba da radi. I sad kaže, pazi, sad gledaj, i sad naravno da im smeta moju tvoju emisiju. Pa naravno da ću platim kaznu parkiranja pre 100 godina, naravno da ću platim deda što je vozio kočije samo s jednim konjem, a ne sa dva, razumiješ, pa ću i tu kaznu da platim sa izvršiteljima za vratom. A možda si američki špijun? Kogo priča protiv ove vlasti, on je američki špijun. A što ja što pričam protiv Amerike, šta sam ja onda? Pa ne znam, koja je to logika? Čiji sam ja špijun? To ti je logika, avlijanerska logika, razumiješ, Vučićeva logika, da proglašava ljude, rodoljube, razumiješ, izdajnicima. Evo, koje su novine? To je Kurir. Kurvir, da. Kaže ovako, Javorki su greškom operisali zdravo slepo crevo i nekoliko puta posumnjali na rak. Mislim, to je, mislim... Daleko. Drž se, Vukane, šta da ti kažem, nek je Bogu pomoći, mislim, stvarno, ovo... Nešto je još bilo što sam htio da... dobro. Jeli bre, nego, znaš šta teo da te pitam? Kaži. Čitam ove novine svaki dan, pa mi nešto nije jasno. Dobro. Šta bi bre sa Muharemom Zukorlićem, sa onom iskumađacom? Pa ništa, izvazili su ga kao sveca, jer kao nema tragova raspada tela. Pa nema, zato što kad jedeš ovaj kupovni hleb i kad piješ ovo mleko što možeš traje 10 godina... Piješ iz plastike, plastificiraš se i jebote po faraonu. Ne, ako jedeš, još ako jeo Big Macove, pa nema to... Kod Big Maca, tamo neće biti takvih lešova, zato što je McDonald's otišao i Renault, jesu čuo za to? Nisam. Iz Rusije. Iz Rusije su otišli, da hoće kod nas da odu, i znaš zakon ko je kupila, ne za $3, kao što je Kole kupio u zgradu centralnog komiteta na Ušću, nego za $2 su Renault kupili. Ček. Kompletnu imovinu. Čekaj, to je za 1,5 marku je kupio Kole šećerane, to je već poznat šablon. Ali za 3 ove, evo. I sada će se Moskvić proizvoditi... Čekaj, bre, stani, pusti da se vratimo mi na ovo, šta bi sa čovekom, nemoj mi bežiš sad sa tebe. Ne bežim, nego samo kažem. Rusija kupila... Ne, to me ne zanima, šta me briga šta Rusi rade, jer i oni tamo, ovi opljačkali njih, ovi njih. Pusti, to su velike igre, veliki brojevi, velike zemlje, nego šta bi sa našim Zukorlićem? Pa ne znam. I dalje se žena i sin njegov... Koja žena? Svađaju kao. Pa ne znam, koja je u svađi sa sinom. Jedna od njih. Ti i to znaš? Pa eto. Sad, što je Bože. Evo, stvarno. Pa ti si gori od Bogu Čičevića. A oslušao sam i govor tog ima koji je pričao o Zukorliću kao svecu i tako dalje. Ma čuh sinoć, bre, na ovome, na Twitter, neki imam ili nemam, kako beš, Imam. Kaže, 100 puta, pa čovjek ovakav, 100 puta vam je bolje u džami nekoj drži neki čovjek, drži neku vakelu, znaš, ja ne znam sad, nisam bio u džami pa ne znam kako izgleda, kaže, 100 puta vam je bolje da jedete krmetinu, kada ne vidite u kladionicu, kaže, da pojedete, kaže, ne znam koliko krmetine, to vam je manji grijeh, nego kada da odete jednom i da uplatite, da li reče bingo? Hoće da kaže da zlo ne ulazi na usta, nego... Ne, hoće da uđe na dupe neka zlo. To hoće da kaže. Da, bre. To bi trebao Dušan Bajatović da se zamisli. Bože dragi. Dušan Bajatović koji se bori protiv antifašista. Da. Svaka mu čast, kakav majstor. Znači, jučer je bio dan
tako da kažem, državnosti Vojvodine na neki način. Šta ti je to? Pa, osnovi današnje severne pokrajine Srbije postavljene... Kakav pokrajina Srbije, bre, sastavni deo teritorije, bre? Evo, pa on pišu. Ja sam čitao. Ma ne verujem ja to. Vučelin novinama, ovaj što je dobio orden Srpske pravoslavne crkve. Znaš šta ja predlažem? Ja predlažem da mi lepo sada završimo, jer ovo već ide, mislim... Temelj Srpske Vojvodine, poslije toga, ali vidiš... Pokrajine. Da, pre 174 godine... Ne, već se sprema za ocepljenje, već on to lagano, znaš. To je bilo 13. 15. maja, evo sam da znate, 1848. godine održano je u Sremskim Karlovcima, reč o izuzetno značajnom istorijskom događaju kada su Srbi u revolucionarno uzavreloj Evropi, nezadovoljni negiranjem njihovog identiteta, jezika i pisma, u Ugarskoj odvažili da proglase Srpsku Vojvodinu. Znači, pazite, opet kultura i istorija, vidite kako su temeljno to radili. Mili moji youtuberi, facebookaši, twitteraši i ostali borci za slobodu Srbije, završen je 141. kolporter, da se ne svađamo više, vidimo se u 142. Živeli vi nama s Bogom. Do slobode i do suvereniteta Srbije uskoro, s Bogom.